Hello guys, sanibonani and welcome back to my channel. Guys, today asikhulume ngendaba yale ankle bracelet yasejele ukuthi isebenza njani, ngibobani nje yabo nje step by step. Step number 1, kuba ne-assessment lapho i-Department of Correctional Service i-conduct-e khona ama-risk nekudzingeka kwayo le device kuloyo muntu le kumele yabo ayifake assessment leyo. Step number 2, likhotho or i-Department of Correctional Service niyo le approve-ako ukuthi lento le lowo muntu angasanikwa. Loko-ke uma sekwenzakalile le parole board or i-court order lesuka iphumile yibo labavumela le device bese kubekwa imithetho, terms and conditions ukuthi before sikufaka this thing kumele wazi ukuthi 1, 2 and 3 akwendiwa. Okay. Number 3, this device is fitted by an authorized official. Loyo muntu losuka abekwe lapho ngaleso sikhathi nguye lakade ukugqokisa leyo nto abese uyayikhiya. And uma sekayikhiyile khohlwa muno, angeke uze uyivule, ngeke uze uyikhiphe nje kudwa kwenda. Wena lo usuyakwenda ngayo utobe utrigger lawa ama-alerts lalapha ukuthi akhale abatshele le ukuthi hayibo isukile ngala sibani sofuna kukhipha or sibani sofuna kwenda buhwiqi-hwiqi because bathi kune-power le kungamelanga uyihandlishe ngayo ukuthi unyakadise kakhulu or njanjani vele nje ikhale kufakele emehlo abantu angithi uyaphapha ikhali. Number 4, i-monitoring setup ukuthi i-monitor kanjani. Kuba nema-approved locations like isikolo, emsebentini, ekliniki, asithi une-medication lekufuna uyithathe. Kuba ne-program lekubekelwe wena. Wena uzophila ngaphansi kwe-program lobhalelwe yona le ukuthi la utowenza so, la utowenza so. Awubona manje uve liphalishi lakini likusutha. So uthini ya mina namuhla ngiva ngiyakhwehlela ngifuna ukuya ekliniki. No, kusebenzi njalo unless uyangiva mos, unless ku-between life and death uyafa. And nakhona bafuna ukukuthola lekufeni la bewufela khona. Hhayi ukuthi uthi ngabe ngifa that's why ngento 1, 2, 3. No. Kunetindzawo la ungakavumelekanga khona ukuthi vele ungangena. Mase leya nto leyana awuvumelanga ukuthi kuphi kuphi. So angukhaze next bakubone wena nama-tavern. Hayibo webhodi yesisi. No. Then kuba nesikhathi sokubuya la bathi abadlali nawo isikhathi sokubuya wena kahle kahle usuka usiboshwe lesingaphandle cause kunesikhathi lobekelwe sona ukuthi ngesikhathi leso mfethu this thing kufanele sithi mase yi-tracker isikhombe ukuthi wena usemagcekeni ekhaya ebaleni siboshwa. Bese number 5, step number 5, active monitoring. Lena lokuthi abafuni kulahlekelana nawe. This device isebenzisa i-GPS or i-radio frequency ukuthi hayi bayakuthola manje ukuthi wena suyanyanywa ufuna ukucross i-border abangenelani batokubona nje ukuthi naso-ke siwela siboshwa sethu and awahlupheki batokuthola ngako. Step number 6, yini le trigger lama-alerts ukuthi agcine sekakhala. Number 1, ukuthi le offender isuka isegcini nalama location la approviwe like tindzawo la bathi ukuthi wena uyakhona hayibo wena usonyamalele. Liyakhala ukuthi sikuphi lana. Loyo muntu logcoke lento azama ukuyikhipha because bathi once wayidonsa budlabha iyathuka nayo ukuthi nako-ke bangikhipha yabo. Lento le bathi ufuna uyihandlishe nge-care, uyinakekele, uyitetemise umngani wakho, umntwana wakho, oluswane lakho. Noma number 4, ikhaliswa ukuthi wena awukayi-charge-isi, ayika-charge. So naloko kuyayikhalisa ifuna libhetri. Kuphula kwakho umthetho, lo muntu if atophula umthetho anale device le, it's either utothola i-warning or utobuyela phakathi ngoba badlala nawo. Wayenda nje lokuncane uyabuyela
uyobalwa futhi phakathi. Angeke uhlulekile ukuthi odla amapaloni la ngaphandle njengawo wonke umuntu, ufuna kuya le phakathi. Ama-obligations aloyo muntu lo osuke agqokile, le device le uyigqoka ngasonke isikhathi. Akuna-break, akuna-shortcut, akunakuthi nyalo lami selikhulile selinjanjani. Number 2, libhethri kumele lihlale ligcwele. La ifuna uhlezi uyi-charge-isile, unikiwe everything ukuthi uyisebenzise. Bathi amabhethri uyayintshintshanisa, uyafaka leli ufake lela. Yebo phela ukuthi angeke kuze kulunge ukuthi ukhiphe leli ufake. Uyakhipha leli ligcwele, leli uyabuyisela ukuze u-stock khona kutholakala. Umthetho kumele ulandzelwe njalo. Kumele uvumele futhi nokuthi useshe at any given time. Nabangafika nje bathi siqala ukukusesha, ufuna uvume, usasesiboshwa angithi. Usawela ngaphansi kwabo, basakuphethe, basakuvula. Awubatsheli bona bayakutshela. So i-duration yale nto le, lana u-decide-a bona ukuthi it's either isigwebo sakhe siyaphela or bayasilengisa ukuthi bakuthathe leso sigwebo basavule. Kukhona kudiphenda ukuthi udiphethe njani. So other than that, udoloku usolo uyigqokile. Ungasamgcoka na-5 years solo wena ukhalelwa. 5 years wonke. Usala naleli nyawo leli elimhlophe leli langase yabo umuntu makafaka i-ring, usala nako ngathi nawe bowushada. And then asini ama-cost ale nto le. Le nto le, ama-cost wayo lapha eMzansi abhekane ne-correctional service kuphela. I-offender ayibhadali natwa. So uyilungisa kuyena ini kubukane nabo. Mara kuyahluka kulamanye ama-countries because base umuntu lo bamfakele this device uyabhadala each and every day. Nangokuthi uphumile hamba osebenza ubuye ulethe imali. Ngalamanye amagama bathi sikuthume ukuthi hamba osebenza ulethe imali la jail. And then bathi once soyibona ngathi inema-technical what issues, awulali ungavuka noma ngo-12 uyi-report ukuthi hey guys la sekubi lo mntwana wami akasalali ukhala tiga busuku nemini. So bathi loko kutokuseva ekubuyeleni phakathi. That's the end of our today's video. Please like, comment and subscribe. Ngizombona ku video elandelayo. Bye.